FDLR hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane nyuma yuko bibwiraga ko bagiye gukubita mu M23 bakayihashya bakayikura mu ma axe yose yagiye yigarurira, ahubwo birangiye aribo bagiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo nawe agiye guhura n'ibyago bikomeye cyane bitewe n'ibimaze gutangazwa cyangwa se namwe mu makuru tumaze kumenya akomeye cyane. Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi amaze kuba mwitakana mu buryo bukomeye cyane, bisa nkaho bano bagabo batangiye kugenda abasubiranamo. Bimeze bite? Ni igiki gitumye Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi basa nkaho bagiye gutana mu mitwe n'amasezerano agiye gusinwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubijyanye no kurimbura FDLR? Noneho kera kabaye ushobora gusanga RDF yinjiye hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikajya kwihigira FDLR. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru ntangiye nkubwira yuko FDLR zigiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ariko kandi usibye nubwo RDF takinjiramo ngibe yajya guhiga FDLR, hano hari amakuru mbazaniye akomeye cyane nuko nubundi abahoze barwanya M23 hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubundi batahwemye gushyikiriza bamwe mu barwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nubundi bakabashyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda. So tugiye kubirebera hamwe byose, mbabwira imvano y'igituma FDLR zigiye gura n'ibyago bikomeye cyane, dore yuko bamaze kuba operation zishobora no kuza gutangira vuba ngazo kujya guhiga FDLR. Gusa biracyacanganye mu kuntu bitewe nuko FDLR zamaze kwivanga na FARDC, ariko ntago bigoranye kuko kwicangura ni mu gihe gito cyane. M23 irabazi neza cyane gatanu ko genzi kako. Ushobora kwibaza ati zino operation zizakorwa gute? Ndababwiza ukuri yuko n'uwitwa Gakwerere aherutse kuzanwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ntiwamenya ngo yafashwe ate. So byose ugiye kugenda ubyumva muri aya makuru. Icyo nzi cyo nuko yafashwe n'umutwaye mu 23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa agashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. So tugiye kugenda tubirebera hamwe byose uko aya makuru yitwaye. Ariko mbere yuko dutangira amakuru, mfite impamvu nyamukuru ngiye kubabwira bino bintu byuko FDLR igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane, nubwo bari kwibwira yuko bagiye gukubita M23 bafatanyije na FARDC ndetse na FDNB bakabahashya ku rwego rwo hejuru cyane, ngo bakabakura mu bice bimwe na bimwe kugeza naho batangiye kubataka mu bice bya Zauvira, by'umwihariko bashaka kwigarura umujyi wa Bukavu. Banagerageza ibitero bikomeye cyane hano muri Kavumu ngo barebe ko bakuramo kino kibuga cy'indege, birabangira. Barongera bagerageza ibitero ku munsi w'ejo ku mugoroba ngo barebe yuko bahitana Afande Makenga, nabyo birabangira. Bagerageza nanone ibitero bikomeye cyane ngo barebe ko bakigarura umusozi wa Mutaho ubarizwa hano muri no territoire ya Masisi, nabyo byabangiye. Bagerageza ibitero bikomeye cyane nanone kugira ngo barebe ko bakuramo territoire ya Warikare, by'umwihariko agace ka Pinga ngo bone ko basuguma M23, nabyo birabangira. Ubu tuvugana rero nta yindi shu isigaye usibye kugira gute kumanika amaboko. Ubwo ndavuga FDLR. Gusa biracyacanganye mu kuntu kuko bamwe bari muri za Semusenya tura, abandi bari mu Kizarendo, abandi binjiye muri FARDC, abandi bavangavanze n'igisirikare cy'u Burundi. Gusa kubatoranya ni igihe gito cyane nubwo bizasa n'ibigorana. Byose rero ugiye kubyumva muri aya makuru namaze kuba nyabategurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero numara kumva aya makuru nkwibutse ukande kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru nk'aya ngaya. Ngira ngo murabibona neza cyane, nshimira n'abantu mwese mwakanze kuri subscribe. Tumaze kugera hafi mu bihumbi 6, turi 5870. Ndagira ngo uyu munsi abantu mwese mugerageje kumva kino kiganiro byibura mureke tuze kurara mu bihumbi 8, ejo tuzuzuze ibihumbi 10. Ndagira ngo rero ngusabe ukande kuri subscribe kuko amakuru ngiye kujya nkugezaho na amakuru utapfa gusanga ahandi ariho hose, na amakuru y'ubwino kandi amakuru y'imbere ku rugamba. Ikindi cya kabiri nzajya ninjira imbere neza cyane mbabwire uko byifashe situation nuko zihagaze. Je nitwa Pacifique ni Defense TV. Reka ntangire n'ijambo perezida aherutse kuvuga mu misi ishije ubwo bafataga uwitwa Gakwerere. Ndagira ngo mpite mbona uburyo kininjira muri aya makuru mbabwira n'ikibazo FDLR zigiye kuba zihura nacyo neza cyane gatanu ko genzi kako. Uze kumva neza cyane ni mu masegonda makeya ndaba ntangiye aya makuru. Intambara y'ejo bundi imyaka ngira ngo 3 ubwo yavuye mu Rwanda nabuze, yavuye mu Rwanda FDLR. babwiye ntabwo nirwa mbitinda hose nirwa mbisubiraho, ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi harizo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Tubibutse yuko abo barwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago barashira, aha baracyahari.
niyo mpamvu ndi kubabwira yuko FDLR zigiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Cya mbere kimwe rudondo gishobora gutuma FDLR zigiye zose gucyurwa nabi babishaka batabishaka. Dore icya mbere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda bari mu biganiro. Kugeza amasaha ya ngaya ntago turamenya imyanzuro y'ibiganiro baganira izafatwa ngo ni iyihe. Gusa igiye gufatwa iyo ari yo yose harimo ko bari bujye kwinjira guhiga FDLR, bityo bakabona gukuraho uburinzi ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitabaye ibyo ubwirinzi buzagumaho, kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashaka ko ubwirinzi bw'u Rwanda bukurwaho ngo kugira ngo nabo bizere umutekano, ngo ikindi bakavana ingabo zabo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko izo ngabo baba bavuga ntaziriyo, nta ngabo, babihakana buri munsi yuko nta gisirikare bafiteyo, nubwo leta Kinshasa ihora ibyemeza umunsi ku munsi. Ariko ndababwiza ukuri ko bano barwanyi bama 23 aribo bagiye gutangira kwinjira muri operation indani. Umu FDLR bafashe bamubika bamushyikiriza hagomba kugira gute kujya. Cyo kintu sinzi niba muri kucyumva neza cyane gatanga kagenzi kako. Ati nejo bundi arabo baherutse kugira gute kudushyikiriza. Bivuze ngo rero abangaba babahaye ndetse n'uwo babahaye n'abandi bagihanganye nabo biracyagaragara yuko harimo na FDLR. Abakekwagaho bose kari abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, impunzi zahungiye muri Kongo zose zagize gute zarahungutse kandi zacyuwe n'iki nabano barwanyi babimuveturuwa. Bivuze ngo rero na FDLR ibyo mwigire byo byose mwapanga imigambi imezite, iyo mwapanga yero yose mumenye yuko mugeramiwe ku rwego rwo hejuru cyane. Ubwo nukuvuga ngo rero ikintu gihari ni ikintu kimwe gusa, nukugabanya amarere mugatangira kureka kwatake mu 23 bitewe nuko n'ubundi myanzuro yanyu yarafashwe kandi ni ntasubirwaho cyase ni ntakuka. Bitise se leta Kinshasa iraza kubatanga, hanyuma igikorwa gitangire kandi kiratangira kiraba ari igikorwa gihuriyeho n'impande zombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bw'igisirikare cya FARDC ndetse na RDF igisirikare cy'u Rwanda baratangira operation yo guhiga FDLR. Hanyuma FDLR kandi zivanze na FARDC. Bivuze ngo biraza kuba ngombwa ko abasirikare bose bigira gute bicamo kabiri, bicagura FDLR ukwabo FARDC ukwabo, Katanya mukwayo aba FDLR ukwabo, Wazalendo ukwabo n'aba FDLR ukwabo. Ngira ngo baravangavanze bagiye bajoininga nyine mu mpande zombi kugira ngo bivangavanze biciperereza nibarangiza babura uburyo kibacyurwa. So reka mbabwire indi mpamvu ya kabiri ibi bintu bigiye kuhita bikoraho uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye hamwe na Tshisekedi. Impamvu nyamukuru Evariste Ndayishimiye abwira Tshisekedi ati wowe ntuzigera uganira n'u Rwanda ku kijyanye na FDLR, none kera kabaye birirwa babiganiraho, kandi amakuru dufite dukura imbere mu nteko n'ubundi bigenda bivugirwa cyangwa se bikororwa, tukurura amakuru avuga yuko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ukuntu bari kuganiramo bagasa naho bajya guhuriza ku kintu kimwe ariko bigasa naho byangirika mu nyuma. Kandi tubabwiza ukuri ko urugendo iyo rwatangiye amaherezo y'inzira n'ubundi rugira gute rurasozwa. Nkuko rero batangiye inzira y'ibiganiro, amaherezo y'inzira bizarangira aba basirikare ba FARDC bafatanyije na RDF bagahiga FDLR hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihora yigamba yuko izagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ikazigakuraho ngo ubutegetsi buriho. So ibyo ngibyo ndagira ngo duse niba bisanisha n'abantu barwanye bayi mu 23. Ndagira ngo ni mu mezi hashije amezi ageze kuri 6, yego 6 mujyi wa Goma ufashwe, amezi 6 agiye gushira uno mujyi wa Goma M23 ufashe. Hanyuma imyaka 3 ikabishije igiye gushira nayo igiye kuzura, bano barwanye ba M23 barwana hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwigarurira ibice birimo n'umujyi wa Goma birimo n'umujyi wa Bukavu. Kandi nanone andi makuru avuga yuko babashije guhitana uwo bita General Omega ndetse n'uyunguyu Kakwerere akaba yarafashwa akazanwa mu Rwanda. Siwe gusa yazanywe n'indi coalition nini cyane y'aba FDLR. Andi makuru ahari M23 agitwika ibirindiro byinshi bya FDLR. So ikintu ngira ngo mabwire ni iki, nuko bana ba FDLR birirwa bikomakoma cyangwa se bikomanga bavuga yuko bagomba kugaba ibitero kuri no mutwe wa 23, bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma bitewe n'iki ko babikangamo nk'abanyarwanda. Kandi u Rwanda ruhora ruhakana ko nta basirikare bagize gute bafite hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo rero ikijyanye na FDLR kigiye guhura n'ibyago. Gusa amahirwe amwe bafite, ubwo ndavuga abana basirikare ba FDLR
nuko kuri ubu babarizwa hano muri zino santere za Warikare, by'umwihariko mu mashyamba. Mu kanya gatoya muraza kubona muri ariya mashyamba niho FDL zagiye zigira gute zihisha. Gusa igihari nanone ntareka kubabwira, nubwo FDL bimeze uko, nazo zikomeje kugaba ibitero bigiye bitunguranye kuri M23. Hanyuma reka mbabwire reka ngaruke gatoya nkomoze kuri Evariste Ndayishimiye ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mugabo Tshisekedi rero avuga ko ntacyo apfa n'u Rwanda, nubwo ahora bashinza yuko ngo bagaba ngo bamugabye ibitero ngo tena ngo banahiga ngo banarwana ngo banamurwanyiriza ubutegetsi. Ariko uyu mugabo amwe mu makuru mfite akomeye cyane nuko nubwo bimeze bityo cyangwa se nubwo bihagaze uko, we avuga ko se kunyumva neza cyane, avuga ko FDL ntacyo apfa nazo, ko na FDL zari zihari kandi bose bashaje. Kandi abo FDL amwe mu makuru dufite bakaba batarashaje bahari. Yego bamwe muri bo barashaje ariko ntibananiwe urugamba kuko baracyarukomandinga. Nko bita Byiringiro Victoire ubu tuvugana abarizwa no mu mashyamba za Warikare, aho yagiye guhungira arandaswe. Uyu mugabo bamutwara mu mugongo, n'umusaza ariko n'umujenerali, niwe perezida wa FDL. Bivuze ngo aracyashoboye byose no kuba yagira gute yatanga amabwiriza ya gisirikare kugira ngo hirindwe kuba bafatwa bombi. So reka dukomeze wumve gatoya ukuntu uyu mugabo Kakwerere yafashwe. Uraje wumve ijambo perezida yagiye yivugira ubwenge, ndimo kugenda nsa n'ubumvisha. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Mwarababonye kandi koko niko kuri, natwe n'abandi twarababonye n'amaso yacu bambuka bazanwa mu bihe bigiye bitandukanye. Abo bantu bisha abantu hano, uwitwa Gakwerere ari mu bantu bishe abantu beshi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi na mbere yaho gatoya. Ninde ni Gakwerere? Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda, ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Ari we wafashwe ejo bundi. Bivuze ngo hari n'abandi drone ziri ku mutwe, nabo bari hafi gufatwa. Ikindi cya kabiri, hari amakuru nigeze kubahereza yuko hari abari mu Bufaransa drone ziri ku mutwe, hari abari muri ahangaha muri za South Africa drone zibari ku mutwe, hari abari USA iyo za Amerika bagiye bihishahisha za Canada no mu Bubiligi bariyo. Abangaba bose ni aba FDL kandi bakomeye cyane. Aba ba FDL bakaba ari bo batanga imfashanyo zose zihabwa bano basirikare ba FDL bari kuri training cyangwa se bari gutozwa kugira ngo bazaze kugira gute kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ariyo mpamvu nyamukuru Felix Antoine Tshisekedi yatangiye kwitandukanya n'uwo bita Evariste Ndayishimiye, kuko kuri ubu drone ziri hehe? Ziri mu gihugu cy'u Burundi. Ati gute? Hafunguye ikigo cya gisirikare hano mu gihugu cy'u Burundi neza mu Kibira rwagati. Hafunguwe ikigo cya gisirikare. Iki kigo cya gisirikare nucunga neza uraza gusanga nta musirikare w'u Burundi utorezwamo. Mu nyumve neza cyane. Angaha nta musirikare w'u Burundi, ni bake cyane ugereranyije n'abagize gute n'abahari. Bivuze ngo rero FDLR muraza kwihangana neza, muraza kunyihanganira n'akabazo kaba kari tekanike, ariko naringiye kubabwira yuko FDLR ariyo iri kugaragara neza cyane yuko itorezwa hariya neza hano mu Kibira mu ishyamba rwagati. Hariho hatorezwa iki? Hatorezwa abantu barwanyi ba FDLR kandi bakaba bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Niba ureba neza cyane utangira kubona ko Tshisekedi yabaye nk'utangira kwitandukanya. Yatangiye gusa n'uwitandukanya na za FDLR. FDLR batangiye gusa n'abitandukanya na FARDC, ahubwo batangira kunga ubumwe n'igisirikare cy'u Burundi.
nubwo bimeze utyo hari inkuba nyinshi twagiye twumva zikubitira hehe hara mu ishyamba rya Kibira kandi zigakubita bitewe n'iki hamenyekanye amakuru yuko hariyo FDLR bigakekwa ko ari M23 yagiye ikora ibyo bitero ikajya kurasa kuri abo barwanyi ba FDLR. Nanone bikavuga ko ari bano basore barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bano ba Red Tabara ngo bagiye binjira mu gihugu cy'u Burundi ngo bakagenda bagakora mu operation. Ndababwiza ukuri ko rero FDLR zatangiye gukurura ibyago bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu ndi kubabwira ko Evariste Ndayishimiye yatangiye gutana mu mitwe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Reka dukomeze n'ijambo rya perezida gatoya. Abandi baguye ku rugamba, urabyumva? abo bantu byaragiye biba kuva ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo kumuvuga ngo ni bangahe, ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Singayo nguko ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Erega niyo baba babiri baba bateye ikibazo. Herega babari babiri no munsi ejo bakaba babiri batatu, ejo ndi bakaba bane, ejo ndi akaba batanu, hakabye naboneka nabandi ngira ngo ari nabagiye bavana mu gihugu cy'u Rwanda bakagenda bagasanga FDLR. So ibyo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Wenda nuko ntashatse kubyinjiramo indani ngo mbibasobanure neza cyane, ariko mutwara ibyo ngibyo wenda ibindi tuzabigarukaho. Niba mushaka ko tuzagaruka ku kibazo cya FDLR n'ibyago bagiye guhura nabyo, mumbwire muri comment tuzabigarukeho, mbategurira ikiganiro mbabwire imva n'imvano n'igituma FDLR hirwa n'impamvu nyamukuru FDLR ishyirwaho imbaraga kurusha ibindi bikorwa byose by'umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iki FDLR yanzwe kandi kabihigwa cyane? Mumbwire nzabikorera ikiganiro cyabyo. FDLR ni abanyamahano, ni abantu babi cyane ku rwego mutabitekerezaho, ni abantu bakoze genocide, bisha abantu benshi cyane, barangije bahungira hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikirenze ku bindi ntago bayikoze mu Rwanda gusa, bakoze n'indi genocide mu gihugu cya Kongo, te n'abashatse no kwinjira mu Burundi ngo batangire nabo kubigisha irondamoko. Sinzi niba ikintu kijyanye n'irondamoko mucyumva neza cyane, gusa irondamoko ni ukuvuga ngo we kuyumva yuko nguri wo mu bwoko runaka ngo n'undi ari wo mu bwoko runaka. Twe hano mu Rwanda twese ubu turi abanyarwanda, twamenye ubunyarwanda icyari cyo. Bivuze ngo mu gihugu cy'u Burundi naho nihatagira igikorwa muraza gusanga FDLR yatangiye kuba bibamo iki urwango rukomeye cyane. So hanyuma ndagira ngo twikomereze n'andi makuru ya update noneho y'imirwano ikomeye cyane, tuve ku kibazo cya FDLR. Gusa FDLR icyo mbabwiye cyo operation zo kubayiga zigiye gutangira, kandi Felix Antoine Tshisekedi na Neva batangiye gusa naho batatana cyangwa se batana mu mitwe bitewe nuko hari byo batari kugenda bagira gute bumvikanaho. So ndagira ngo dukomeze cyane n'andi makuru akomeye. Hanyuma amakuru ari kutugera aravuga yuko nanone mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko bigize Uvira hatangijwe mu rugamba rukomeye cyane, nyuma yuko hamenyekanye amakuru y'ubutasi yuko FDLR ishobora kuza guhura n'ibyago, FARDC ikaza kuyihakana. Amakuru ari kuvuga yuko rero bano barwanyi bama 23 bahise batangira operation mu bice bigiye bitandukanye nk'ahitwa Zanjia Pando ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye by'umwariko tubarizwa muri zo axe. Amakuru ari kungeraho aravuga ko ahantu bita Katogota ahangaha na kamwe mu gace maze imisi kigaruwe n'abantu barwanyi ba M23 nako kongeye kugeragerezwamo ibitero bikomeye cyane, n'umundi ibitero byagabwe na coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi bintu rero bikaba muri bimwe byakomeje kugenda bitera ubwoba igisirikare cy'u Burundi, bakaba batangiye gusa n'abasubira inyuma, kuko nk'ahitwa Bwegera abasirikare b'u Burundi bahabarizwaga bakundaga kugaba ibitero ahanini biravugwa yuko batangiye kugenda bijyana nyine bahunga izo axe kugira ngo bataza guhura n'urugamba rukomeye cyane n'ubundi rw'ibitero bihambaye bari bugabweho n'uno mutwe wa 23. Andi makuru avuga ko kandi ahitwa Kaziba abamerceneri b'abacashuro b'abanyakolombia nabo batangiye gusa n'abagira ubwoba bukomeye cyane, bagatangira kureka kwataka kuri M23 nyuma yuko babonye ko bano barozi b'abanyamongolia bakoze ubusa batigeze babaroga ngo uburozi bubafate. So ibyo byose rero ngira ngo murabyumvise neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera cyase bifata indi sura by'umwariko kubijyanye n'urugamba, umuntu akababona yuko nyine biba byagiye bigira gute bihinduka ibindi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, umuntu akabona yuko byamaze kugira gute kuba bikomera nyaboneka. So hanyuma ndagira ngo twikomereze n'andi makuru akomeye, tuve muri zo axe twerekeze mu Minembwe hari gupangwa icyitwa genocide nakubwira yuko kuri ubu imeze nabi cyane kabisa. Abantu barwanyi bama 23
baba bari kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba babasha kugira gute kwigarurira n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikanga. Ariko ndakubwiza uko ukuri ko kugeza kuri ishuro noneho nta gihindutse, uno mutwe wa 23 ushobora kuza kwirukana icyitwa coalition yose irwanya bano barwanyi ba M23 by'umwariko aho barbarizwa kuri ishuro. So amakuru rero yandi ndagira ngo nyakurarikire muze kuba muyakurikirana mu yandi makuru ngiye kugenda mbakurikiranira, hanyuma mumbwire muri komenti ese nayahe makuru mushaka ko mbakorera, mumbwire ngende nyakoreho ubushakashatsi, hanyuma nze kuza kuyabategurira neza cyane, nze kuyabagezaho mu kindi kiganiro tuza kuba tugurikizaho. Je nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV, dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere mu kanya gato masa mugoroba, ndaza kuba mbagezaho update news izukuntu Makenga akomeje gushyirwaho drone n'uwo bitari Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo bamuhitane, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bimwangira cyangwa se apanga sinzi ukuntu avuga atega zivamo byanga, ariko kera kabaye uyu munsi uwo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu ngafite plan B, afite icyo bita plan B. Yakoresheje plan A biranga, agiye gukoresha icyo bita plan B. Bivuze ngo rero ibintu bigiye guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mbashimire, nitwa Pacifique, ni La Defense TV, mukade subscribe ku bwishi. Bye bye.